Moram da kažem da smo, gledajući zadnjih 25 godina, veći deo proveli na različitim stranama. Ali smo 2008. 2009. godine seli na veliko iznenađenje svih ili velikog broja ljudi i otvorili novi list. Rekli smo da ćemo o periodu 15 godina pre toga razgovarati kada za to dođe vreme, ali da je jako važno da ono što je pred nama zajedno pokušamo napuniti sadržajem. Dame i gospodo, mislim da smo tada, Ivice, doneli dobru odluku. Mislim da smo od tada puno toga zajedno radili. I mislim da ako danas politika u Srbiji ima zadatak, onda je to pre svega stvaranje slike budućnosti koja će pobuditi nadu u ljudima da se vredi boriti, da u Srbiji ima života. Ja mislim da je to zajednički imenitelj svih nas koji smo ovde u ovoj sali. To je zajednički imenitelj svih onih koji su danas deo parlamentarne većine na republičkom nivou u Srbiji. I u tom smislu Savez vojvođanskih Mađara kao jedna mala stranka, kao jedna mala politička grupacija želi da vam bude dobar partner u osmišljavanju budućnosti koja će biti perspektivna za sve nas.